Tenin'aina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'ny Jaona 7:12. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanalitra ny masony any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray tonga ny fotoana, mankalaza ny zanakao, mba hankalaza ny zanakanao. Araka ny nanomezana ho azy fahefanany nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, izay efa nirahinao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny Ray mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy, satria ianao izy. Ary izay rehetra dia ianao, ary izay ianao dia ahy, ary efa ankalazainy eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao. Ray masino, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho ray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hatateraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hananany ny fifaliako tanteraka eo aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa no mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka nanirahinao ahy amin'izao tontolo izao, no mba nanirahiko azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinana ho azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho ray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy, mba hinon'izao tontolo izao fa ianao naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr' izao tontolo izao, fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Ray tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izao nahalalanao, ary reto efa mahalala fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy. Alléluia. Évangile selon Jean, chapitre 17. La prière sacerdotale au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les persévérer du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alléluia. Das Evangelium nach Johannes Kapitel 17. Im Namen Jesus. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf den Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verklärst, auf dass dich dein Sohn auch verkläre. Gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allen wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verklärt auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verkläre mich du, Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verklärt. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewacht, und ist keiner von ihnen verloren, als das verlorene Kind, das die Schrift erfüllt würde. Nun
aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie in ihnen haben meine Freude vollkommen. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie ich denn auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewachst vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen seien in eins, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebest sie, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihn kundtun, auf dass sie lebe, damit du mich liebst, sie in ihnen und ich